Koktishala Urkhabostini Aquilaria Clubhouse Day Banquet Hall Nogo Khlaijakha Tifiaa Bold Fashion Week Kam Galaglam Meet Panda. O Bold Fashion Week Kam Galaglam Meet Panda local brand ni Riganino represent Khlaijakha Rambo Humi 35 models raw. Hasteo kabangma talented chilaburi tongu. Fiaba borong ni talent rong funungna ni bagai thairokere. Abo ni bagai Tifiaa lukurok ni talent no naharai kaisa kaham platform ruwei. Shikla rok no chubana ni bagai ongkorka. Oron shimi borok fatar haste roko thangai. Borong ni talent rok funugai shep rok manthong hunai. Abo ni bagai no Koktishala Urkhabostini Aquilaria Clubhouse Day Banquet Hall Nogo Khlaijakha Tifiaa Bold Fashion Week Kam Galaglam Meet Panda. Aro 35 model no tei local brand rignai bai Khlaijakha Tifiaa Bold Fashion Week Kam Galaglam Meet Panda. Panda ni paitha kok tuma thumnai rok ni buskang kok shaka Tifiaa ni achukphang Sharad Riyang tei secretary Shormili Deborma. Ata ni Tifiaa phaika to problem kure itam hola ata amro to abo tai gesa ning ko to mane tamane abo sudu artist simi inka tabo omoke artist mane film ni artist inka film ni artist inka to oro kabangma film na no klema bang karo ka kebo karjago abo ke karya na te oro film simi ad khairi ha inka abo to khono abo ata tangko ata ni kabangma medal tongo je tangthoyang o je mungri ma bai organization bai tangmani bo kisa milen na abo gai jong no change khaimani se abo kono factor ya kono class ni medal buya angka to kono tabu jong amo Tifiaa ni kaisa tini ya prikatal abo no jong wanso go te phainai salro go chini o film industry je tin how ong tumani abo no tebo kuju beremo thangi sogri na Ike ata angona sunga ni musugo je Chini Tripura film rock to sunaja bisio kaisam kaibi kaiba music album rock sunaja to mana ke bontai te karjang hai tongko ba weakness tongko ke botre no sepung ke sini te growth level bare nai ba kusugo te abo actually first priority borok famous no nayo ke famous na nai mani bisingo tab kata mukha ageo sung je muchung noi tungai rongi tungai ro simi sa go gi pheu rongi tungai slai muchung nai bangko go angkai phiaba kebo surungi phaijak bo gurei eba oro hamani ulo kebo ba chakri khai oro samu tangai dong kebo ba student tumon bisingo samu tangai dong tuna tung phia abo bai borok ni bohok pungya eba bini ja abo ge bono nok ni hoite ba kebo student kan ke guardian ro bai hinjago je ni bofrugo ni job ro tuknai nung to mo hai simi khai to lifetime thangi thangbe amo hai khai ta bo chini one sup mukhe abo hai rogno borok oti rogo bo hadi oti rogo hawi samutang di tai obono ranga jinani kaisa job opportunities am hai ke nuk thung nei jong aste ta so langnani jai to nani lamang ke omo tai khaima bai bise boma hai ham khai nei sa lukuroma ham trai phema ni ke to tabuk sana thang khai ke salsa chini borok chini rignai kanani se lachiu am hai condition tungfrugo ke ba bising tungai ro ke ba am hai student organization ro borno sikri mikru khai kandina na chini dofani kamuro na pokoi thang kan ne phiaba abon porphano kabangma borok kan ya tongmani phiaba jefrugo ang especially ang mansina yaro chung to kabangma to khono ang ani music video eba film je thaimani bisik de jefrugo omo kan chumuro no tui bisik focus khaika aboni boro nukha bisi balog ya kintu sansa khai kai bujoto no credit nai mano phiaba ang ekdom khakla phei sarago ani music video no hoite no kabangma je ornaments hoite nin kan chumu hoite bui influence so around kaisa success once go future boma ikana chini actually print media electronics media borona salsa salmen bising awai khaina ni belai strong point phiaba
ni abo entertainment media angkha lifetime ni kaisa borok no aware khena ni abo media strong media angkha abo entertainment media abo gai borok ni society no kaham khena ni tabo kong jare rok ni drugs addiction rogo ba kabang atung ham sitra rogo kubul jak tung angkha amutei ro no sung borok no inspire de khaimano kaham lama tibinani example rion jemon jong bollywood movie ro nai khang kai kabang ma ro kai lebari nogo jamai ke bahai nai manso kore kawi sing tui phena nango manso abas culture thaga so amro culture oro chin oro Tripura obo jonga creation khaimano okay amo hai keno chin kabang ma chin thui ma ro no every movie se apno task khaimano particular amo hai ke subject nana nangya every movie se abo the culture no jong phunu gi tong khai kai borok abo chol thana amo hai kha ka abo gi jonga amo future ro jonga amo hai no kabang la importance kete usungan musunai bokrom bom seba adang robai no mo wasong bokrok ka amo to wansuk mung to especially kabang borok no idea to rija phiaba jara tabuk ni generation especially 2-3 bosor skang simi social media strong mon pore jan jan channel khlok lekha youtubers ro kabang ma kinchinor sensor bu gure mungsa bu gure ajaga kabang ma technical section no ore pore no joi tung engkai abor no kabang ma friend circle ni hoite ba kebo parents groups ro salemani khnao kabang ma chrai ro chitra ko bu surung eba ma hai kabang ma nai thong thok nya ngmaro no engkai ama tiro no bahai ka no noriman eba engkai am to no norina engkai kaisa no ngai nang ya pri thancha ko jodi joto artist ro jodi amno standard sei rokom plang ma khai kai abrok somo control finance ning chini jothesto power tongo je chini association tabu je khaman bising engkai jung oron bising khono joto 100% phaya khono je joi noro members tamasuk abo jung jengrao no ne jung oro jengle khajara tabu kjam motamoti tangi tongne ro romui ko tiboi amha ka thunlai jung khale ka belai ke hambai tini 5 months paper bagi omo hungkan ke jeng chini tamin sasenai chini kamang oro model stock tongo jata chini oro local models borok phatar haste opportunity manthun and tai chini oro kabang ma international brand of demon agar kalau kabang ma city o tong da chini tabo kabang brand tong beli sengja jaga ni ri pai chung ga abatang chung jak ba model stock chung oi furo kang ga ne to ri chung jak so tini o jaga o je models tong na borok ni bagi himglak che brand oro khlai tong brand je ri tong bong bagi ne borok himnai so ri nuksan ya besok jang participate khai jate participant khane tong chini model rong kha 35 아다가 제 디니 제 패션 분홍장에 아버다 Tripura 산 시민다 나 비비는 더러네 Tripura to hirimai atam ninga ke fashion show model to जैसा पन है दबा आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट न है जैसा पन फाइक के मॉडल माने न बोली जे मॉडल माने बुरी रोनी बा चला पन उनको ली थुई नी जे मुसांग वाबस मॉडल माने न है जे सपन थुई नी बरो मुसांग है तो आज का Tripura से सिमिया बंग बरो होतो वो चंग अब बेले लाइन खलाले तो tradition ri bai je kata je brand slamda mani abaro tin dinara ka nugi tini hinga ga chini boutique partners to chini je Tripura sa ne pure chini rignai chang je rignai bathai to chini bri rok chini si jimin kanai to obonon phunok sang nai thok tam ni himba chini rignai rikutu balai ke kuchu go so changa brote fuana muso model stock kan kan te bonai thok nok sa so abo ani je brand final ro bong bagi bo business ngo ha da ba to nai thok go jotam sukpa par nai piaba kusum ka ma basar simina modeling no khainga no budago piaba sini hastani borro phadaro bisik suju ma ya te obo go je tinin je pandan bising te buskang salobum hairo sebro mana ni wansa obono chung tini je organizations na mane obono reason tamni himba chung orochini Tripura ko ma talented cherai eba ko ma ngoto young generation that of buskang thangai bolok piaba opportunity maya ga chung chini organization hoite sam phata ni je event organize khane rok bai je talent hat khlai tong na rok bai por wai chung kanek na ni try khainai tai oran je model ko ma pageant rok ni da phata rok model han rok ko ma jaga por jate ar jaga bong talent no phunu matun changabo in future try khlainai a shalot 35 model rok local brand dignai kanai remwa Khlaijakha raja khoragul ni shimi omit ni kok thom Chini Khorang